Jasno, koliko za građanstvo, toliko i za same ekipe koje rade na tim poslovima. Naime, te kasetne bombice mogu biti tempirane od nekoliko minuta pa do 24, pa čak i do 48 sati i u tom slučaju mi preporučujemo građanstvu da ne prilazi takvim sredstvima. U Ženevskoj konvenciji postoje odredbe kojima je zabranjeno uništavanje objekata koji su neophodni za opstanak civilnog stanovništva, kao što su objekti koji služe za proizvodnju hrane, instalacije za vodu i elektroenergetska postrojenja, a iznurivanje stanovništva glađu je zabranjeno kao metod ratovanja. NATO zločinci su i ovu poslednju pomenutu odredbu ignorisali bacajući takozvane meke bombe na elektroprivredni sistem u Jugoslaviji. Zbog toga su trpela ne samo domaćinstva, već i bolnice i fabrike. U NATO su potvrdili da je ovo oružje prvi put korišćeno u agresiji na Jugoslaviju. Ove bombe su novi izum koji izaziva dugotrajne i teže probleme u snabdevanju električnom energijom. Ponovo, podizanje sistema je komplikovano i u normalnim uslovima. Uz izuzetno angažovanje stručnjaka i ovaj problem je postao rešiv. Ovo je jedna mala kasetica, nosi naziv GU-114B, koja se koristi za neutralisanje našeg elektroprivrednog sistema. Poznatija je pod nazivom kao grafitna bombica. Veoma je prosta i jednostavne konstrukcije, ali je veoma efikasna zato što u svom sastavu sadrži negde oko 140 ovakvih malih kalemčića na kojima se nalaze namotane niti od grafitnog vlakna, tako da je ukupna dužina ovih vlakana negde oko 5 miliona metara dođe. Kada se ova kasetna bomba izbaci iznad terena koji se želi onesposobiti, satni mehanizam odrađuje svoj posao, odvaja poklopac sa te kasetne bombe i pod dejstvom jedne veoma snažne opruge dolazi do izbacivanja ovih malih špulni s ovim grafitnim vlaknima i koja se odmotavaju prilikom svoga pada i padaju preko dalekovoda, odnosno preko trafoa i uspostavljaju krater spoj i dolazi do ovoga uništenja elektroprivrednog sistema. Posao očišćenja je vrlo komplikovan pošto su vlakna tanka i razlažu se. Posao je izuzetno mukotrpan jer svaku ovu nit mora se otkloniti da ne bi došlo prilikom uključenja elektrosistema do ponovnog uspostavljanja kratkog spoja, a samim tim znači dolazi i do ponovnog kvara u sistemu. Naši timovi su uglavnom organizovani po teritorijalnom principu. Postoje mešovite ekipe, znači koje su iz sastava vazduhoplovstva i sastava kopnene vojske, tako da po tom teritorijalnom principu obilaze terene na osnovu zahteva koji pristižu na jedno centralizovano mesto, odakle se vrši distribucija tih ekipa po odgovarajućim prioritetima. Najveći deo posla obavljaju ekipe upravo na Kosovu i u okolini Beograda. Osim prekomerne upotrebe sile, danonoćnih napada, angažovanja najsavremenije tehnike i opreme, neprijatelju nedostaje, kako sami kažu, i četvrti rod oružanih snaga, stručnjaci za odnose sa javnošću. Osim neubedljivih portparola koji tvrdoglavo ponavljaju ne samo nelogične, već i polovne fraze, i medijske sile tipa CNN-a, Skaja i drugih namenskih glasila, medijski rat sa Jugoslavijom takođe gube. Rat kao novi proizvod na NATO tržištu gubi medijsku kampanju. Umesto da promene javno mnjenje srpskog i crnogorskog naroda, oni su ga samo učvrstili. Psihološke operacije rade se prema uputstvu za psihološko-propagandne operacije armije Sjedinjenih Američkih Država radi uticaja na mišljenje ljudi i lomljenje volje za otporom. Na ovom poslu radi na hiljade stručnjaka koji kao pomoć imaju i uređaje za ometanje naših radio i TV kuća. Odatle potiču tekstopisci letaka, čiji sadržaji su samo još više postakli srpski vrcavi duh, da doskočicama i šalama reaguje na njih i oduševljava ostatak sveta, tačnije sve one koji nisu podlegli standardnoj američkoj propagandnoj šemi. Iako je već u toku eksperimentalni program koji agresori emituju, program pod severozapad i jugoistok Srbije, svi u Jugoslaviji dobro poznaju glasove spikera, kvalitet informacija i namere između redova. Ovde više nema naivnih.
Gađajući iz strateškog bombardera B-2, za čiju su izradu programa utrošili 2,3 milijarde dolara i konstruisali ga za uništavanje mobilne nuklearne interkontinentalne rakete u Sibiru, NATO mnogo rizikuje. To samo pokazuje da je njima dorastao i tank T-55, ali i da već više ne znaju šta rade. I još jedan faktor, najbitnije oružje, čovek, nadvladao je svu silu zemalja NATO pakta. Savršeno motivisana, pametno, dobro vođena vojska Jugoslavije je svojim srcem, znanjem, taktikom, patriotizmom višestruko nadmudrila NATO pilote koji, bežeći od efikasnih dejstava protivvazdušne odbrane, i ne izvršavaju uvek zadatak, već svoje tovare izbacuju i u Jadransko more. Postoje indicije da su tako značajno oštetili i jedan od svojih brodova. Laserski navođena bomba pogađa samo tačno, precizno i jasno odabran cilj. Tu greške ne postoje. Ali vešta taktika i brza improvizacija srpskog vojnika ruši F-117A, F-16 Tornado, Hunter itd. itd. U odnosu na agresiju na Irak, kada je tokom čitave akcije ispaljeno 280 krstarećih raketa i nekoliko hiljada ostalih projektila, na Jugoslaviju je lansirano nekoliko desetina hiljada projektila različitog tipa. Hiljade preleta koji se u smrt rezultat su nadmoći, ali i nemoći NATO-a u borbi sa vojskom Jugoslavije. Prema međunarodnom pravu za sve nevine žrtve, za sva razaranja, rat bez presedana, kriv je i odgovoran onaj koji je izdao naredbu da se bombarduju civilni ciljevi i počinjena nedela, kao izvršioci nedela. Odgovoran je i onaj koji zna za nameru, a ništa nije učinio da je spreči. Istorija će zapisati, a budućnost pokazati da je uspešna odbrana Savezne Republike Jugoslavije nad bezumljem i oružjem u varvarskom napadu NATO-a nezabeležen čin o kome će generacije pričati i učiti. Vredan svakog divljenja i poštovanja, srpski narod je uvek na silu i napade odgovarao jedinstvom, hrabrošću, nepokolebljivom željom za slobodom. Mali srpski narod pokazuje čitavom svetu da ono što se krilo iza jakih i moćnih nije bila ideja vodilja ove civilizacije, već sramota ovoga veka.